Mimi ni MCA kule Utawala Embakasi East na nimechaguliwa huko mara 2 na chama cha Jubilee. Lakini saa hii huko tushatoka, chama mpya ni DCP, na hapo ndio tuko na watu Utawala wamesema DCP. Huko ni DCP. Asante sana. Nataka kuwa mchache wa maneno. Tumesikia vizuri vile mchungaji amesema about Nehemiah, about rebuilding the broken walls of Jerusalem. Na tukiwa hapa nimetafakari hiyo maneno na nimeona mwelekeo yetu. Singapore ni mahali mzuri sana. It's a nice country, a first world. But tukiangalia mipangilio vile tunaambiwa tunapelekwa Singapore, the foundation that this country William Ruto is laying is wrong, because Singapore is built respect of rule of law, good governance na accountability. Hii serikali yenye tuko nayo ni mbaya. Ukuta ya miundo msingi ya masomo imeanguka, afya imeanguka, SHA is not working. So it is time tuamuke sisi zote viongozi wenye wako hapa na wananchi wote, tushikane tujenge ukuta ya Jerusalem. Nikimalizia ya kwamba nataka kuambia Gavana Sakaja nikiwa hapa kule Nairobi, manake mimi ni wa bunge la Nairobi. Gavana Sakaja, it is time you put down your greed and you are not going to condone. Ya kwamba nyumba mnisikia mmesoma kwa magazeti, mmesikia kwa mitandao. Nyumba tumepitisha pale Setio ijengwe ghorofa 12. Imefika ameongezea zake ine, nyumba yote inajengwa Nairobi. Sakaja anaongezanga ghorofa zake. Anakuambia nimekupitishia hii, lakini uongeze zangu ine juu. Imesababisha vifo, nyumba imeporomoka na watu wamekufa. Uwai ya ule mtu wa Bolt, ule wa Uber, wale vijana walikuwa hapa, wale wamekufa, atalipa namna gani? Sakaja, that is wrong, and we expect and we demand resignation ya wale watu wote wamehusika. Kwa hiyo mambo imefanyika pale Nairobi South Sea. Asante sana. Asante na mututetee kabisa huko Nairobi. Ona Nairobi dito ogwito. Edeto tiruta kawera kwa oroshine. Kwa hivyo tunafurahi sana tukiona pia MCAs ambao wanatutetea pale Nairobi, na ndio maana tuko pamoja. Tugethie tureketie rikandari kanone former MCAs. Hena former MCA wego huko. Former ni aria mare kuotiganie ni de former MCA. Tiganie. Tuthi hau hake aria maruga magitekia obunge. Either guku Githunguri kana kodo koge. Karibuni sana. Wale wanasimama kiti ya ubunge wakuje haraka ndio waseme jambo, na ni hivyo tu, mtindo ndio huo tu. Sababu tuko wengi na hatutaki kuweka kanisa, kwa hivyo ni jina tu na mahali huko, na ugakiuga we muhonoku kanitha-ini uriko na we muhonoku thini wa movement ya one term. Kwa hivyo tuanze hapa, kama nimeshika microphone hivyo tumekuja wote. Itakuwa hivyo. Ndio tumalize haraka. Haya, dakika moja ukipitisha na chukua microphone. Mwathani agoso kanitha. Praise God. The clergy, His Excellency Ligiji na Ruthingo rwa Ligiji. Twironi clergy kwale Ruthingo rwa Nehemia. Umuthi ithuothe guku tuli Ruthingo rwa Ligiji. Let's support this gentleman. Nijitagwa Jose Lion from Thika, nasimama MP Thika Town, na gerekia I will address 2 things. 1, MCAs mwambie governor wetu anapotea sana. Tuliona Kang'ata hata kama kwa pande ile alikuja pahali Ligiji yako. So time wakati Ligiji amekuja, be part of us. Ya mwisho ni to support Ligiji na mtatuona kwa ground. Mimi naitwa Joselan, nasimama Thika Town.
Asante, mpigeni makofi hata nyinyi mkiambiwa MCA mnasikiza. Asante, karibu keti. God is good and all the time. Excellency, karibu sana Githuguri. Niĩ njĩtagwo JJ wa Mũrĩgĩ na niĩ ndĩ neighbor wanyu haha Gatundu South na kũrĩa gwitũ nĩkuo tũkũnia tũranĩrĩrwo ndũkaigwo kĩmaka tũmanĩrĩire kũu nĩkĩo ũrona ona makinya Mũrang'a no kũra marora wa mũico senator witũ na senator wa Mũrang'a nĩ ũraiguire governor wa Mũrang'a ira anĩrĩra mbia iria maũĩtwo nĩ SHA tũngĩanĩrĩra cia Kiambu niĩ ndĩ chairman wa Gatundu thibitarĩ na SHA nĩ kũnina ĩranina thibitarĩ citũ cia mũingĩ mwacoka Senate please ndekei tũgĩe audit ya mbeca icio cia SHA irathiĩ kũ tondũ Kiambu itiroka itirathiĩ Mũrang'a itirathiĩ kũrĩa kũngĩ andũ aitũ hau nĩkĩo ũrona Rigiji anyitĩte no tũnyitĩre piũ ithuĩ mateke tũkũma nayo ta timu ya Kiambu na nĩ ũrakĩona tũrĩ anake mena hinya na airĩtu mena hinya ithuĩ tũkũmĩrĩria mateke nĩgetha tũtige twagũithia ndego ĩno ĩtigwe 2027 Kasongo ainũke mũciĩ Ngai wa mũrathime na mwĩke wega. Mwathani agocwo hamarĩtwa njĩtagwo wa Phyllis Wangũi wa Kamau na niĩ ndĩ wa mũciĩ ndĩ wanyu wa gwĩciarĩra nyumĩte harĩa Matũgũta Gĩthĩga harĩa ha Ruthi tũkanyitĩrĩra mũirĩtu ũcio witũ mwega ngarerũrwo harĩa Kahũnĩra Gĩthũngũri nĩ mwanyamũkĩra niĩ wanyu wa mũciĩ ndĩrarũgama gĩtĩ kĩa woman gĩtĩ kĩrĩkũ uge koina kazi ugai koina kazi wĩra ndĩ wakiri na tũrũgamĩte thutha wa mũtongoria witũ Rigathi wa Gachagua na your excellency rĩrĩa woigire nĩ ũrenda mawakiri bothe caria na Tenaĩri tondũ niĩ ndĩ thĩinĩ wa DCP tũnyitanĩte na atumia aya tũkuga DCP tũkuga one term na ti ũguo ũrakuga njamba ya wĩra niĩ ndĩ mũtumia mũtana mũtumia mwendia ndo mũtumia wa wĩra Kiambu egũkũrehera Martha Karua nĩ muona Martha Karua wanyu wa Kiambu nĩ muona na muona andũ mũgakĩmenya nĩ Kiambu nĩ amũrehera gaceri ka Kĩrĩnyaga nĩ gaka kanyu gagũkũ Kĩrũgũri na koguo kura nyingĩ iria ngona nĩ ciakũ nĩngona kura cia gũkũ mũthuri ũcio nĩekona kura cianyu